приветствовать вас в нашем обновленном молодежном центре. Разрешите провести для вас небольшую экскурсию. Bir bölmede jırlılar, ikincisinde oynuyorlar. Ustahanede türlü hünerler üzleştireler. Alexeyevski'dagi zamancha yaşlar üzegi bu. Bugün onun işçenligi bilen Ferit Muhammadçın tanıştı. Yaşlar bilen oralaştı. SVO'da qatnaşıcılar için şemler yasılar yaşırını için şilterler de üreler mında. Bir de 300'e yakın yaş üstmür şıgıllene. Olina Safiyulina Alexeyevsk Agrar Külliyetinde okuy. Boş vakitlarda mında kilemdi. Bütün sınıf aradım, bütün tişte buldum. Bik matur, bik aybet, manda bik oңай işlerge. Hazır Alexeyevsk'da 25 mingga yakın kişi yaşay. Şularının 9 mingga yakını yaşlar. Vakitini faydalı, kızıklı etip ötkәрү için bu binaga ihtiyaç zor bulgan. Büyük tegen faydalı bina, çünkü yaşlarga özlerinin türlü yaklары boyunca dağın tege özlerini sınap karaga, boş vakitlerini şu binada ötkәрүгә büyük oңайлы жер дип уйлыйм. Bu bina medeniyet yurtu olarak 90-cı yıllarda tüzülgen. Bu yıl Respublika programması boyunca kapital remontlangan. Hazır turmuş kaynayı. Bu yıl Tatarstanda şunday 6 bina kullanışga tapşırılacaktı Yaşlar İşleri Ministri. Bu yaşlar özegen maxsus yaşlar bilen konsepsiya yasalgan. Hem indi mene bu konsepsiya boyunca siz көргәнче монда актовый зал, звукозаписывающая студия, türlü yönelişlerde kullanırga mümkünlikler var. Alexeyevsk rayonunda yaşauşu yaşlarga örnek alırlık görünüşler bir hesap. Mene şu boş kiyimlerinden görüngençe bu jirlikte disteden artık millet vekili yaşay. Bugünkü zor vakıga oңайından mında her millet vekili özlerinin mene şunday matur milli kiyimlerinden kilgen konaklarını özlerinin milli rızıkları bilen konak ite. Bugün mında Respublika Halklar Dostluğu Sovetinin köşme oturışı öte. Bugün yer yüzündeki katlaulu şartlarda Respublikada yaşauşu halklarının dostana münasebetlerini tağından nağıtı hem tecrübe ortaklaşu için. Mine biz hazırki vakitte Özbek kızlar yasagan şeyden ağız itemiz. Hem de kreşin apaları pişirgen qamır rızığında tatıp qararga mümkün. Arılar mı siz? İsen misiniz? Kreşin pirogından ağız itegiz. Respublikada türlü milletlerden dost bulup anlaşıp yaşağı bizning boylığımız diye Ferit Muhammadçın. Көп халық жиылған, райондардан да көп келгендер, республикадан да жетекшілер келгендер. Неге дегенде мәселелері mühim. Халыкара дуслыгы. 2020 yılda Alexeyevsk rayonunda Halklar Dostluğu Vekilligi açılgan. Onda hazır 9 bölükçe işley. Tatarның Saban toyu şuvaşlarının uyafı ortak bayramlarga evrilgen. Межнациональный, межконфессиональный праздник Родниковый рай. Районыбызда яшәүче һәр халыкның милли мирасын саклап, яшь буынга тапшыру безнең бурычыбыз. Алексеевскида элек-электән төрле милләтләр ярдәмчил, тату күршеләр булып яши. Үзара татулык, икътисади тотрыклык булганга Татарстанга күченүче чит ил вәкилләре дә күп. Нигездә эшләргә укырга дип киләләр. Аларга игътибарлы булыгыз дип Ferit Muhammadçın. Уку йортларында эш орыннарында аңлашылмаучанлыклар килеп чыкмасын. Бу хәзер ил күләмендәге мөһим мәсьәлә ди ул. Моның өчен Халыклар дуслыгы ассамблеясы җитәкчеләр, тәртип сакчыларының җаваплы булуы сорала. По количеству прибывающих иностранцев Чит илләрдән күчеп килүчеләр буенча Татарстан Идел буе төбәкләре арасында алдынгы урынны били. 2021 елда 256 мең чит ил кешесе теркәлгән, 2022дә 300 меңнән артык, бу елның 9 аенда 291 мең. Татарстанга келген мигрантларны ничек тизрәк матур иттереп безнең тормышка иягә өйрәтеп, менә шулай иттереп байлыгыбызны саклап калырга Татарстанның халыкара дуслыгын һәм менә монда яшәүче халыкның киләчәген. Чит ил кешеләре килү белән бергә Халыклар дуслыгы йортында яңа бүлекләр ачыла тора. Хәзер Татарстанда 170 артык милләт вәкиле яшәй. Менә бүген Кытай берләшмәсе барлыкка килүендә игълан иттеләр. Алексеевск районыннан Лар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.